Jesu usngap jar. Jubab chicken tiro yauta. Berka Bible ka ong kata kajing sngap jar. Kejongu. But tang kata kikli. Melong meu tau Chris. Day tang kata kiong. Tu penem. Yala de. But yang de. Uklam ong yang ha. Ong kom no. Yang ngi. Kamangidon arngot penem lang. Medei Chris melaban penem. Penem lang yang ngi mentar na medei. Harau Jesu. Jubab. Hakan ni kapor ben keren ni kaktin ke jong troy chapang kabor jong kajing sngap jar. Kabor jong kai? Kajing sngap jar. Namar ken mau kadai kabor ba yang ngi ki bangai ladang nginang ya kaban sngap jar. Nginang ba niyo? Fite babon ba ki long yeng em cik sya kam syam ladai ban pra lada kitep ya kaban sngap jar. Ya kaban niyo? Namar ba kimla ya kaban sngap jar kai ka bajia kikeren no, marhaba kikeren kami katama. Today namar kata akan ika singa kwa ban keren syapang kabor jong kajing sngap jar. Kani ka ikhtiar ba ken. Kani ka kajing sngap jar ba ngini pek kata kabor ka ba hadu ulade ban yasat nyam tai lade. Lada ulai yasat nyam tai lade menu ban bat ya u. Hanre sngap jar. Ngini pek syapang u Jesu kren. Hakan ika singi. Bakumno usuto yakni kabor jong kajing sngap jar bat uhikai yang ngiru siapang kata kabor jong kajing sngap jar. Ka Bible ka ong gadon kabor u telit. Haba pikiran gadon kabor, haba pisngap jar leyam ka kam klain bor. Ka kam yu? Kam klain bor. Bang ini pet yu Jesu. Men ba uyeng ken. Hakmat jong utau lang skor ken. Bat kumno ba usngap jar. Ini pet hakan ni kapor nang gospel jong Matius. Kelnong ka ba arpunyo. Kerekot ka ba katwe hadu ka ba katsao. U Jesu te ula yang hakmat uta u lingskor. But u lingskor ula kali u udaong. Melong usiem kiju te u Jesu ula yatho ha u. Mela long henrei hakaba mudoi ya u. Da kita kirang ba lingdo. But kita kitemen basan syam yatho ruem. Onda hang ta upilat ula ong ha u. Memsngo ya kat ba katno ki ru. Baki yang muda ya me, syam la yatho te ha u wat ke kaktian ru, kat ban pinkendet ya u uling skor shikat day e. Tidak pulih itu kedekot ke bakat sao ke ong, syam yatho te ha u wat kawai kaktian ru, wat ke? Kawai kaktian ru, tang kawai kaktian ru, syam la yatho, mot uklam syam la jubab. Pi hanya upilat lani uni ulang skor ngala banong fi ulah kulmar. Namar haka banungkong ukli jingkli u Jesu. Wang melong usim ki jiu. U Jesu ong mela ong. Ong komno? Uklam ong ngang ong. Uklam ong ngang long. Ong komno? Mela ong. Pi usutu ya ka kentin ya ka banbo. Ong mela ong. Nang ta kiladon kita ki bemudoi ya u Jesu hang kata ka jaka. Kita ki rong ba ling do but kita man basan baro kila mudoi ya u. But uni pilat ukli ya u. Mem sngau ya ka bakatno ki ru ki mudoi ya me. Udah bo dak jingkli yang tu fina pek. Wa mem sngau dekat bakat lai. Bakat ni ki mudoi ya me. Mem sngau. Hanrei u Jesu le ayu jubab ya u tang si kentin ru. Tang si kentin ru. Pinapet ya kata kajuhi. Gospel Lukas ngan sewan biang ha Gospel Matius. Ngini pet ya Gospel Lukas. Kalnong gaba arpulai. Haka dekot gaba kendai haba u Jesu uyeng hakmat jong u Herod. Ka ong kumne. Ula kelite ya u da kishibun kiktien. Henry syam la yato ru em ha u. Syam la yu. Yato hada kitien parang ka ong kumno. But Jesus did not answer him. Syam la jubab ya u Herod. Datang ya u Pilat. Waduh Herod haba u keli jingkeliem sngap jar. But kanigri KKM nakabenta u Pilat kadai kesin ke bandengkong. But nakabenta u Herod kadai kesin ke bandengkong. Kai ka bajia ha kani ke jaka. Damar shwa jong kani. Kat bakita kidon kita ki basyak mudui. Barabor ki yasat nakabentai la dia. Ki ong iklam le.
Pet ba la dang ma pi ngisak mudui na ngisak kuran em. Ngin ya sa nyam tai la de banang ai ngak kham le ai ko to kam. Ne ban pan ma barang map no yang bangan laj na kene. Bangin ong ai ka ketien ya ka bangin yo ya ka jing pelaj. Hari upilat ro ukul mar jing mut wat u herat ukul mar jing mut. Namar u Jisu jubab tang si kentien u ngap jar. Kata di kebaik bah. Ladang ngilale bakalaru, ladang isak mudui, ngidang nut bania saat banong ngiklem syam lale. Henry ladang ngiklem lele, ladang don bamudui, nginong bet ngaklem le, ngin jubab, kindak di kentin ngin jubab. Henry ngalengok hangani keceka bau Jisu, si kentin uklem syam la jubab. Abang puli nak Galatia nong kebesan ke dekat kabar puar. Dan kendai teli usok, bat usok ubah kado hang tu kadai kabor halor la dia. Ong lang bat ngah, kabor halor la dia. Haka shiti u Jacob kalau nong kabalain ke ong, haka dekat kabar. Tung ini puli haka ni kapor. Namar habun ki ngijintot baro. Lada ununuru jintot haka ketien. Uni ulong ubreu bajanai. Habun ki ladang ngijintut. Hari ladang ngim juntut no hakai? Haka? Ketien ngilong kibriu bakam no? Hari ke Bible pareng kong he is a mature person. Kamu ubriu ubasan. Ubriu ba you? Basan. Ubriu ubasan em usuto yala jang utule baru Jisu udah picture lani kata ka dorken ya ka jing san ke jang o. Ba u ngap jar. Uklam ya saat nak bantai la di hang nong nuru. Upilat ulak kulmar ukli bedai usim ki jiwa melaong. Henry habo kidan kita ki pemudui ya percaya kita ki bril, kita ki rong baleng dok, kita ki teman besan. Jubab kawairu ke kentien. Kawairu ke kentien uklam jubab bat usngap jar. Hagasam sopun riu dekat basipau kaong. Tu ngap batu tip bangalong ublay mga. On pen kentiu yang hapdeng ki jat ben riu. On pen kentiu yang haka kendo. Tin pareng om no. Stop your fighting. So bang bang te, bay bak tin pareng om no. Stop your fighting. Wow, ngasubang kan ni HCSB om no. Stop under the bracket hang tu om no. You're fighting and know that I am God. Kan mau bet hakatma ublay yang umika yang bangin ya le kumju de kata wong rana tap siliang sya sa siliang ugandi upanan kam ya kata ngahikai po ka Bible school mga nga kani di kentin ka ba crowd ugandi ukran habo don ton nong yalap uhan manyalap ubadai uparalok jong ogen Baduwa nga yu Jisu. Ngam kentat yu Jisu. Hari datang na par mapi babun ki Kristan. Pimiat kum kajihikai jong Jisu. Lada pilayat ka kajihikai Jisu. Baro ka India la kala Kristan. Wang. Piti balay. Nama ki Kristan kitip ya ka bakinya le dah kaktian. Kim nang ban sngapjar. Baniyo? Sngapjar. Lada ngingi sngapjar no em. Ublay un ya le yangi. Kita strat ke proverb, tadi ni pulih gue ke proverb, strat bahagian ni ke proverb ke keren. Hakalenong ke bakat new proverb, kerekod ke arpo pras. What ya ubabiet, haba usngap jar, la nyo ubastad, haba uset ila kirmiang shentur, la kenya ubasyan. Fi, what ya ubabit, lada ayu? Usngap ya kay? Ya ke shentur on kenya uwe? Bastad. Lada piong ngat ya babit. Lada pinang ban sngap jarem, la kenya piwe, bastard. Kaba kadai bangim jula, ya kabangin sngap la kajong kesentur. Wat ublay, syaban penkat ya kaduri au kabasau. Uong, hau Moses badu uong kumnin, nong ngabakat saw Exodus, dekot kabakat saw, Exodus kat saw. Utrai unyale na kabantajong pi, na markata to das ngap jarpi. Moses udaong. Utrai unyale nam tajong piko Israel. Henry to ngap jar. Wang no? To ngap jar. Namar bangimla ya ka bangingin ngap jar. Ngirem no hakatma. Ngirem no balay? Hakatma. Kani ka bentaam wat uchi su abo uyeng. Ulakem. Pitip kiro mem habaki syakem ki
Kita kinong lek kam sniu haka por pasan syar ki rom kita ngo wat haka kejat kijong kita kilang skor kita ngo hak daga kejat hak kita kinong yalam ken ba kinwan ra ya ka jingmap nam ta jong ki namar balai kitip baki rom kim dan men sim snai kindat ro bat kitip baka deng pana ka dei kataken kamdan men sim snei dei namar kata barabor kin pli kin pan ya kata bano mak no yang ngala bakla lani kino ngaklem le ye hanai haba upilat uyo i ya uci su ba usngap jar wow balai uci su usngap jar kitab Isaya san pulai dekat bahnyo ko ong ya kan ke ben tapi uci su upendep ya kan ke benta ke ai balai thu lupa Japang jongo haka Isaya san pulai kedekot ke bahnyo ka ong gumne la ban benye u penban ula penrit yela de bat shem la ang la ka shentur kum ikon lang brot balayalam syaka jing peniap bat kum ka lang brot ka basngap jar hakmat kin nong ot shnyo jongka shisha shem ang la ka shentur shem la yo kaba pela bahau Jisu uklam syam la ang la kajong kesentur. Usngam jar baik. Bahkan ni kajing sengap jaram barok kila perkat bah kita kapeni ba usngap jar kemun ubakla ke accuse ke bayadai. Hanrei hang ni utrai ba usngap jaram. Uni unong yalam jong ke hima Rom badai pej Jerusalem upilat ulah kelmar namarutep uni ubriu besngap jaram uklan kata-kata ting ya ka jingyap utep ba uni ukam klan bani kini kinong mudai dai namar kata usngap jar ula banyo i hakmat ke jongo ngala banong ipi ya kata kei kaba umpat juyo i hano. Banyak itu kiba ang kesentur em ngi kamting ya kitu kiba sangjar. Kadayam. Fi upilat hang ni uyo i. Fi jaka ba upilat unsong slur hang ni em upilat utieng kelaman. Boleh ni sangjar. Nama rahmat jong em kijupan ya ka jing senai. Pani kai. Dai nomor kata udah ong Jisu mem tep bangangadon ke bor don pelat no ya meru finda pulih. Jisu ong. Lam dari balai me ka bor mem dan ka bor. Pilat uting kata tai Jisu. Namar kajing sangap jar ka jongo. Haka Bible ngiyo i kaduriaw ka basaw ka kat de tang namar menba ki kon Israel haba ki dang no ya ka ban sangap jar. Moses uong sangap jar. Lada pim sangap jar kaduriaw ka basaw ka nam kat haba ki tip ya ka ban sangap jar kaduriaw ka basaw ka kat ken. Haba tip ban sangap jar wat ka konro jong ka Jericho ka kongo ken bakan hap. Ka Bible ka batay ki ban rius ngi kiniat klem dalakran ai ruem. U David utip ban sangap jar rahmat jong usol. Barkani ka pelong wat usol ukul marjing mat. Wangan miele mga. Hana hapa ka Bible ka don gawe ka jingja. Hey ba unius im u baklan bor baru uwan. Banyale ia kata katma pergi Juda. Penlap ia kata naga arkis im glanong ga bakat pra. Haka dekat ka balai pun rio. Nan batai kindiat lengkot yang ni kay ga baja. Uwan unius im jong Assyria haka ni ka jakaken. Ya ka banyale bat ki Juda ken. Bat haba wan banyale bat ki Juda haka ni ka por kidang penklannya lah dia. Haka jingalam ke jong Hezekiah ken. Bat haba kidang yang penklannya lah dia. Ke Bible ke batai uwan usim jong Assyria Sennacherib ken. Bat udah berten, udah berngem. Hanrei Hezekiah ula ong yala jong upai lang. Uong kumne. Haka lenong ke bakat pra. Kadekot ke balai pun riu ke ong kumne. Hanrei kibriu kila sngap jar bat kim shem la yathu ha u shikentien nabaka hukum usim kalalong uda ong wat pai ktin ya u what are you what pai ktin ya u
Uni usim senekorep udah berten, udah berset kan ya ki Juda. Boang kiwi ki sim ki kamla manieng. Dah keren. Wow ki ketien. Haru Hezekiah uong ya ki pajba ki jang o. Banle yo. Ngap jar ngasngau. Padahal ki babun ki long kpa babun ki long keme. Ada kitip yang ini ke benta. Kumbau hagasam sapon riru dekat basipau kong stop fighting. Ada kitip ban sengap no jar. Ublay lale kamba. Hari babun sin ngimtip ya kabangin sengap jar. Pai kahana kaduai. Ka Bible ke betai. Hagalenong kemenengkong we Samuel. Kahana habakali benduai. Kapang palat ka mensim. Kasausi palat. Hanray ka duai haka ba jar-jar. Bali ka jing duai jar-jar jong karo lasa nyobeng hau Eli. Hanray ublay klem nyobeng. Baru ai ka jubab jong ka jing duai sap jar-jar jong ka lang bau kon u Samuel ken. Ada nginang baniyo? Baniyo? Sengap jar. Ada ngitip ya ka bor. Jong ka jing sengap jar em. Pinayoi ya ka kamba ka jong ublay. Pinayoi wat kibriu kiyo ya ka jing penim. Namar kani ka bor jong ka jing sengap jar. Bat shisha u jisu ulang utagen. Ubas sengap baik jar. Hari kibriu ki kela. Namar kani ka jing sengap jar ki jong ngalango ya kata. Namar hangi hakmat u pilat u sengap jar. Berka Bible ka ong kani ka jing sengap jar ka jong uem. Ka penlong ya uway na kidekaj ro baun kalabamot. Uniyo? Pidekin mabe hakapor balasaan at panayo Jisu. Kalau ka pelas sudah ngalengo bet. Habang apuli yang ini kabenta kabakado ka jong Jisu. Syaba unki halo jong ding pana. Kumno kita kibriu ki bangimpat juyo sngo ya ki kerteng jong ki wan ban yasno. Hari kito ki kerteng ki bangila puli ki ba danlang baru Jisu. Ngimyo sngo. Kumu kerteng usimon nong korni ngalakran ni kani. Berkat ubriu na way wan. Hanay uni uwan banyasno bat u Jisu. Umdan rekat baru Jisu hangon. Umday way nagi senran. Umday ay ruem. Uday na po not. Mga betul singaw not Afrika kabahapal Libya menta. Uday nang ta. Hanay kumno wan yasno bat u Jisu. Hakata ka step. Banday bansa not panano. Ya u Jisu. Salay. TBA udang mare ban wan nama kadega por jangan nyam ban kadon katakan nyam jangan jinglai wan nam dakata hapo Israel Henry kumno pa yesno pat banu Jisu ban ba sendon ni kadeng pana amdei tangkata Henry ka Bible ko ang perbalasaan na panapat iu Jisu ladon so arngot kidekat way siya kadiang badu way siya kamon. Dan so arngot kini dekat. But kini dekat arngot. Ka Bible ka ong hakal juk lanong Matius arpunyo dekat pasal-pasal pek kile ayu. Kini dekat. Ya Jisu. Bo Jisu sengap jaram. Pin sakran ben bet. Kata de tikna nga mapir pin sengap jaram. Ngin sakran ben. Pek kini ki arngot dekat kile ayu dekat pasal-pasal. Ka ong gumno kan pulih kan ni kapol. Ya ka jode kita dekat ru. Ya kibala sa narpana lembat u kila ya keren banyak u kila ayo berarngot kini keren banyak kini dekat ndai tong uai yo bila jiwa ngobet uai dekat kalabamot ngau VM nangkong le berarngot uai hak diang ke Bible kan batai menu badai hak diang bat menu badai hak kamon u Jisu dai hak penang tip uno bakala ka bamot ru hari ka batai ba uai naki. But menu berikut bahasa panjang ki haga gospel jong Lukas ini apa yang kini kapor lenong arpulai dekat ke balai pukundai terter hadu sapulai lai pukundai hadu sapulai Waite na kita kinong kamsniw balas din ula keren banya udaong memlong utaw Chris tupin emyala de bat yengi de Henry utaw waypat ulayat ho bat ulas nengya udaong mem syaptieng satya yublay nabamilong hapo kaju kajing penrem mangi shisha da kabahok ru namar ngiyo diang ya kabaday na ki ru ya kibangi lale Henry uni shim lale ru em kabamday
Uloong te, ko Jisu, tuken mau yang onda me poi haka hima jong me. U Jisu te uloong hau, shisha ngaong hame, haka ni kesengi menlong lembat nga haka paradise. Pi hang ni em kapas ko pelam ha. Namar ya kan ni benta em klem record Matius, u klem record Markus, berkepinum lapro haga gospel jong Yohanes. Ha gospel Matius subatai ba arngot ki dekat, berkini bro arngot ki dekat, kila nyo banyo Jisu, kila ayu. Kila nyo banyo Jisu. Hakiwe subatai bel asan panayu apdeng ki arngot ki dekat. Hanai u Lukas udah tibnya badai mano kini ki dekat. Nganget ba u Lukas namar umdeire badai senran jong Jisu ka benengkong uwan syaka jingkala ka bamot lang ba u Paul but uni padam ulong ki batai ya ka jinglong ka jong udah lek sheno em uklibe ya kitu ki brio bala ji kedu yu Jisu. Ulong kumno ba uyok record siapang ki babon ki benta uyok ban record dia kata usakayos la pi pule pinumlap bagi gospel pilap ha gospel Lukas namar balai udah late ban keli kawe pui kamba udah wat benya udah late ya kaban wat benya kalong kumno kalong kedai ne kamdai ya kata ka benta pi udah late ban wat benya bau ne but dei namar kata ki babon ki pilap hang ni hapo gospel jong Lukas pat hang ni gospel Lukas pilap ngangai bet Lukas ngatarai ulewat yo tu sipai orang bak sipai uboang sisau ni di kun blai perbol ayap Jisu ngatarai ulewat ya ban keli bet medan hajan ya thomong kajiayu ban ngangai hang ni namar kiwe ki record ki ong ba don argot ki dekat henry Lukas hon kata ngangai ule keli bedo bede kita ki argot ki dekat ban habala keli ngatarai tahu sipai hiula ban batai namar udan hajan jong Jisu ke ai ke jing keren ha padang jong ki namar hakaba hakos per Matius kong bro arngot ki keren ben bro arngot ki yu ki keren ben ndai we bro arngot ki nyo ben nyo Jisu ki pet nyo Jisu namar balai ha ka to ke por ke jing ya paron ding panam ndai ba su penya be yu nong tu ba tu malu mala ndai kum ta handrai ba balak sisin ke bamut la persaan pana be barabor ki dei ki balai yeng persya banile persya ya ke himarom Maila percaya ke? Ya ke hima Rom. Lane ula penyap yo wei na kisipai Rom. Lane kita ki nong tray, lane kita ki syakri jong ke hima Rom. Ya ki ay kata saja. Lane kita ki bala penjulor ya ki jingdon ki jing em ke bajai jong ke hima Rom. Habi dei para Jew ki ong pidon mapi no bisyari bisa para mapi. Kim da le than ye kata, dei kata wadu Herod udan ni ke bod dei kata. Kadai namar ka jing kata jong ka an je Herod udan ni ke bod dei kata. Upeniap mo ukrai kli yo Yohanes nang penbaptis. Umdan kam menyalam hau Pilat. Lane menyalam yo Yohanes nang penbaptis sa hima Rom man bisyar. Hari stang lada kala kata ber ke hima Rom ya kita ilaju ay ya ka bansa nang pana. Kabamot kini ki argot am kidai jingem ke jongki ke bakila em kelalong persyak ya ke hima Rom berkebun ki ong bakini kidai ki bayo bot lang bat u Barabas baru Barabas kidai ki nong bot lang kita ki bakwa banyale ya ke jing lai lot bakat bikin lai lot na ke strip lane na ke kti jong ke jing saksan syar jong ki Rom ken dai namar kata ya ki la ayaki ka saja Barabas ulalaj uba pedengdo ulidar jongki ulalaj ula shimno u Jisu hajaka dai namar kata kini arngot ki pek yang uni tu kam satar talai ban Barabas ro ki den nyoben nyu ka gospel Matius ka ong arpu nyu sapasau namar balai ki perkhat bet une ude ubreu ureus niu parat ban mangi hari uwei na kita ngamtip sakadiang sakamon udan ni ka jing song kata ka jing keren ka jong namar balai kata ka jing nyo ben kumno nama ka Bible ka ong kumni khot balai pu khandai bala puli mentan bau tau nong kam sniu balas den ula kren ben nyo uda ong melong utau kris ngatarai utala kaliang ka diang wong uni mau tau kris ka bangiyo sngout da ong kris ka bamot ubala sle anointed one u Messiah u nong penem u nong pelat ki apet o mede mamemong kumuta barka Bible ka batai pitep habo ki krenem Jisu usngap jar jubab si kentinro dei tang bau usngap hakmat jong Pilat dei bau Jisu usngap tang hakmat jong Herod wat para balaya syalang ya kecik sa nar panaken usngap wat ya utaro dei nga ka Jisu lome so hok kanoi ngali kam le pop
Henry Jesus ngap jar. Jubab sikan tiro yauta. Berka Bible ka ong kata kajing ngap jar. Kejongu. But tang kata kikili. Melong meu tau Chris. Day ta kata kiyong. To penem. Yala de. But yang ngide. Ukam ong yang ha. Ong kom no. Yang ngi. Kamangidon arngot penem lang. Medei Chris melaban penem. Penem lang yang ngi mentara na medei. Haru Jisu. Jubab. Kidan baong ni. Pidakan mau persana pernah Jisu kidawan kiong. Tada sisya medei Kristo hermen lo ding pernah. Kita bentiu ya dah ngap jar. Kisipai kia kikurai kitab ya kemat ki jong batai. Meno bala tahap ya me, meno bala kurai ya me. Jisu ngap jar. Wow, kata kecing ngap jar ke jong. Ada yang papuli Isaya tingi sutu. Ulang kum tau kun lang berat hakmat unong syodok kan. Kum tau lang berat hakmat unong kapsnyo kan. Ngap jar. Bahkan ni kecing ngap jar ke jong. Kaduan pat kecing kita yau tau weipat udah kahat. Ka Bible kong. Henry tau weipat. Ula yato bat ula seneng ya udah ong. Fiu Jesus ngap jar. Henry une weipat uyeng badu ong yau tau wei. Udah keren yang ini mem syap tiang satya yau belai. Naba melong hapok keju kecing penrem. Uni ubatai ya kecing sisa. Mem syap tiang keren iya yau try. Nungkau keren belang. Hari hadin kawan kecing sutu yau. Namar bau Jesus ngap jar. Habau sangap kita kecing keren ben jong tau weh kawan kecing pen kendo yau. Namar bau ngap jar. Uong mem yo iu ni leus ngap jar. Ngaban mamero ngidon lang hakaju kecing penrem. Pat uang mem syap tiang yo blai. Mem yo. Pitip uni weyam. Namar bau Jesus ngap jar. Uyo ya keto kecing syap tiang blai. Uyo agay. Kecing syap tiang blai. Namar ba keren ay ruem. Dewi ni. Lah saat nyoben. Saat nyoben yang sipai nang la man sung tu, hau Pilat nang la sung tu, hau Herod nang la sung tu, hau Roma lingdo nang la man sung tu, hai kita men basan nang la sung tu. Hare une unong kam seni kumno unor ban keren ben ru. Une usngap jar. Kan ne ka pelong yo ne we urang. Mem sap ting yo blai. Ni don lang hakaju kecing penrem. But dang kata uong susu mangisi syada ka ba hokru namar ngiyo diang yakabadai na ki ru yakiba ngilale ubatay yang ne ngidei hok banyo ya kan ne kecing yap ke yang hakatmir ba jengki harai ne uong kadei hok ingi banginyo kan kecing yap namar kijing le jongi uni we upriang mangangala bakla kini kecing yap kadei si syayanga ngalale ya ke kam ke besniu. Namar kumbala ong yo Barabas unong penyak beriu. Try makiki dan mentalang hak kata kecing penyak beriu. Baru ong ngidai hok. Hanai uni syam le ai ruem kabam dai perkat menu bayaro yo Jisu. Dai urang ba lingdo. Dai uteman basan. Dai uta ulang skor upilat tau Herod. Dai maki. Menu da uni unong kam sneo. Uyaro yo Jisu. Dehen ka ong Bible. Kinuti kinyo ya kahima jong blay. Bar kinong kam sneo. Kami ro yo dagi sentur. Dagi seran le la ong bay ngimito yo. U Petrus wa ngamito uwe ulen no. Uwe petlung koit ka Bible ka ong Kaspar Marcos. Kiwe kilay burino yala dia. Hanrew niya. Uwe pat. Uyaro yo try. Paruong ngidei hok. Ngidei hok banyo ya kini. Ngiyo diang ya kata kapangilale. Henry uni syam layu. Le ai ru em. Wow. Uya sait ma u tapi. Wow. Syam layu. Fitip kijuong ini ke bentah. Ngi baro ngilong kumune udakat.
Ngialap yu Jisu. Ubam syam lale ai. Henry ubala yap na kabenta ka pop jong apa jong pi. Amen. The real gospel uyalap une. Syam lale ai une. Kam le ai une, kam le ka no ke kam sniu. Henry udan lang bat ngi. Usdang man sung thu. Kapli ki khmat ki jong o. Kalong kum joro, babon nanga man pi ba syong hang ni. Try man syang la chakran ben yu Jisu. Ngim pediang yu Jisu. Dong ilek jeseng, jesh, mdai yangi, ngi bonsen yu ngi ong, kadujok kadai ka jaka jongi. Kani kadai ka tang ka khanglat yangi, haka bangin syakri yu try. But hangani ka jaka rong ayu I, ba une uwayam, nomor uperkhat be uno bre ba khlanyam, ula ban pelaj, uperkhat be umisaya, udai tang uta umisaya, ubala ke ban pelaj ya nakani ka jingyap. Une uway udon ka jingting yo ka jingyap dai ka tawang. Kumno me dai me umisaya. Penem ya lade penem yang hero namar utieng ya kajing yap. Utieng ya ya kajing yap. Pitang tang ngim su tho ya tatang ki priu perthai kim su tho ki kran ni kajing yap. Ani da yap no la ba. The one yang sya kajing yap te nong ai le chikai chwa what one. Hang ni uni uai la kran ben lang. Hari ade nam upai yu Jisu bo sangap jar. Ulai yu. Usangap jar. Dan menta ngatip hang ni babon napi bawan ulok jong pi ba barbau ba. Ba berngam ba. Pon le jesang tu bat pasal bontai mo po. Teng ngi kwa dok ban jubab wud dai namar kata. Habang ngi yalap kena nor em ngi play back ke comments. Ki comment yang ikat bamon ngi nang comment kat bamon. Sengap bai jar, fisiaro sengap jar wait. Amen. Kam tam la da ulok ru comment ya pi bawan jesang sengap you. Wan mong me top me mi shabar wan mong kum ta. La pat yeng. Pi ki kon ro pi wan hang ni ngatep bobon wan mari marwai kenungot hakan ni kejaka na yeng filong tang marwai wan jeseng so barakti. Haleluya. Si pawa hang ni telong kum ta sudah ta. Tadai kata pi syak keroi be yeng. Dai nam dai kenungot si syak keroi be wan jeseng ni. Rakti. Oke. Syak keroi be yam. Sengap jar. Sayu. Sengap kami kai mangi pen pai ketien. Baniu? Man pen pai ketien. Balang balai. Ketuk balang jong kalong kem ta em. Balang jong pi kalong ta em. Sengap iu? Sengap jar. Bat hang ni em uni we. Ye don lang nang kong bakran ben. Hari hadin usu tho. We bau de Jisu. Baru ong ngi ti di hok benon hang ni. Hari uni dei te benon hang ni. Udah ong, henry uni syam la le ai ru em. Kabam dei su tho man ta uni kham le ai te kabam dei. But hang ta upai no so try. Ula ong te ko Jisu to kan mau yang onda mela me poi haka hima jong me haka underline hima. Fi uni ong onda la poi haka hima kingdom. Hakata ka ri ke jome. Hari Jisu pat ujubak menta. Ukram kran ai. La sangap jar ba. Hari menta ukran. Badu ong kum ni. Si sya nga ong hame. Bahaka ni kesngi. Men long lembat nga hai. Ukram ong men don lembat nga hai. Haka hima. Ong kay. Ka paradise. Kani ka ka kintin Persian jing si sya kani. Bah hau ki Greek ki penkam. Ka jingmut jang kani ka jingmut bet. Ka keper. Okay. Keper, kum ke Eden. Ke jingmut jong kene. Jisu ang mendon lembat nga. Hakata ka keper. Okay? Wang mendon ka hima ayam, mendon mat nga ka keper. Okay? Berpitip barok bamon ka keper ka di kejaka pengat. Kejaka penjat haj. Kejaka ka pen aram ya pi. Wang mendon lembat nga. Berkani ka pen iem, ba utrai ulak ban pen em. What you tahu beliau hakat mir jong kajing yap kabamot in a dead bed utrai ulak ban penem. Hari kidon ki beliau ki apsa kum tadi kata pak kalabamot ki ang sakalabamot adalah teman. Hari accident no yap no kami olat ban kalabamot ro. Tentang kidon ki beliau ki shimi yang ni kabu bangan sakalabamot onda ladai ke kerta onda ngalarang ba. Hari yok kim poi. Kidon babon le bayasat pai ni dekat kum no yok ke paradise. Uyok kum no ke ya ke paradise te katam dar kami ke jing pen baptis. Bara bor juang pi phim dei dokat. Pi phim dei we.
Doka, but people don't know hading pena. Ada people don't hading pena ta hoi ken. Ada people dang sung tho, dai kata pediang no. Dai kata upol ang mentah ka dai kecing penem, om la syai. Mentah te ba pios ko, mentah ka dai kecing penem. Pi uni wem uong yu jisu. Penem ya la de penem yang a. Hari uni uong. Kan mau yang a haga hima ka jome. Uong no? Kan mau yang a haga hima ka jome. Kita usutho ba nganyap mentah. Wang kadok nganyap. Hari ai bakamen sim jonga kanem. But de uni ubapla bakadon ke jingem hadien jonga ne ke jingem. Uni upla ya kata bakadon ke jingem hadien jonga ne ka jingem. Pabun kim nget ya kata bakadien jonga ne ke jingem kadon ke jingem. Dai namar kata ki perkhat baik ban em dai hak ne kata ban bam ban di ke Bible ro kong tu ngini bam ngini di bangin sayap no. Ki perkhat la yap lakut. Dari namar kata ki penkut ialah de ki don ke jing ki don ke jing ya sosi ke jing thang ki penkut ialah de ha kita lai pasi ki penkut ialah de ban no ha kan no ka ka wa ki penyap ialah de lamba ki overdose ya drugs ki penyap ialah de lamba badi kiat ngano fi bebun ba ki pat dai bandon hana ki la poino ki ong kum ne ka average ki jongi ki khasi kham tam ki shinrang ke jing em ke jongki ke datang sapu sao hadu san posnem namar babon ki badi pinda lengok pinda lek haki yeng yap breu dong bayap orang ba da kli kat no kerta sapu sao sapu san belayu kilayap no namar kilai di palat haga kerta ka bakat arsnem shi posnem lay di biri lay di secret ki perkat baik kamet kani ka kemut ublei ai mdei ban ring men siem han ring balong atas kana ban yok ban penmi tedam.แต่ฉันรู้แค่นี้อันชานฉันรู้อันชานแค่นี้kata kamen. Kata kadi kai kaba jia. Dari nama kata kau average rate pe ba. Ngar phim ngat jangan lek sing ya bro. Keli kat no bayak bebon dei kata. Namar bale kim tep bakani kamet klam tau nak bentar kita. Kata ro kadi ke jing penyap ya ledehi. Namar bale kadi ban Muslim. Pipan kate dala de ta ya kan ke jingem marka Bible kong jarwa pencot ke temple ngarangan pencot yo mortrai sim jing khen je kata sim jing khen ya kata ke jingem kam thau tang ha kan ke perthai hara ke jingem ka thau ke jingem bam chukut ken haden jong ne ke perthai amen but uni uriu sniu uriu yo uni uriu sniu unong kam sniu udakat uni uang kan mau lem yang ah kahima jome kabamot lada ngiken mau no ya ujisu hakani ke jingem ke bamenta ujisu kan mau yang ha ke jingem bam jukot amen lada ngaban mapi nginum kan mau ya ujisu ha ke bamenta yo unum kan mau na de ta ka Bible kong un plai ke kerteng ke jongi hakmat ukpa bat ki angel ki jongo hari lada ngaban ma pingim plapa di uhang ni dai nama kata haba kawan ke jing pen shoy ubaman kan ma un pen shoy be japi pinum la ban lat nya ke jing pen shoy wat yu jisu ru plat taksibit da wan biang da unum pelat un wan be wan mo ngala kala pamot ngala pediang yu jisu ngala dap do men semba ko ngala dap do ke ketien unum man ke jing pen shoy wan be nama wat yu jisu ru dang wan da wan baik ke jing pensoi Henry man bawan jing pensoi lada fikan mau no ya utrai ha kata ke jing pensoi utrai un kan mau ya fi ha ke jing embam cukut kan amen penum shem ya ka bapuot kan Henry pin yo ya ke jing em ke bam cukut kan namar kata ka bapuot kan pong ya ke bam puot kan ong gak tin utrai na station korean nong katsan amen. Namar balik bangikan mau no ya utrai hakani ka matkan. Habangikan mau ya utrai mentang. Ai ngo ya blay ya ni unong kam sniu ken. But Lukas udah record ya kani ka benta. Wang kan mau yang kani ka di ka evitep. Dai namar kata bangikan apa man yung try to ke kerteng jong kitab jong jing penem. Ba utrai un kan mau ba kerteng jong ha jong pi. Kadan ha ka kitab jong ka jing penem.
Amen. Haka kitab jing pen pau kong onom pendam no ya ka kerteng ke jong pi. Na ka kitab jong ka jing pen em gen. Haka kita ginyo tuli balang ka Ukraine gen. Amen. Kamantoy bangin itu ya utrai. Onda hadin kini ke jing em. Ka Bible ka batay urus pa. Itu ya Abraham. Day hang ni onda la plate ki khmat hadu jok lenoi. Ngaju hikai bhai ke ni. Lada phim duai manta kadon ka wi ka chaka kinong duai sudah kidon. Berkata ka dei ka du jok. Tangki nong duai hang ta. Tangki Tangki nong duai umdan cherry blossom dan ni hang ta. Tang nong duai. Ayo biar ka kidian. Hang ta dei tangki nong duai. Pek udwai ya sat, udwai ya lede, udwai ki para jong u. Wow, pimla ban dwai ya sat jang ni, pin sadwai hang te. Tadi kata dwai hei, lupa sani. Amen. Dwai lupa hang ni kan pinang dan, pinam dan kam mendwai. Hang ti pat, pin celong baik melasara sengap jar. Wow. Hang ni lara pi dwai, pi sengap jar pi yok tia, hang ti pin kendet baik. Bat pin duai. Lada hang ni pik ang la ka jong ka syuntur pilong kum la sara sasyadam jong Abraham tiap baik. Amen. Ulas ras kan mau ini nuru aram. Amen. Pi uni udah kajem. Onong pi perkat pi kan mau ngam musunong try paradise nong wow. Wah ka jingem try wang ngatem no entry paradise. No you? No entry sa paradise. Paradise ngam sya era benrung. Are mentau jisu ang. Namar me ong yang ngan pelong ya me pamensyong ha paradise. Amen. Mensyong gastunat bahang ni udah ong. Hakini kasi menlong lem mano bat nga hae. Wow, katakan jaka perkabi utrai wangan mendol lamban nga. Tahu jisu nyelam. Kemau ngiki ko jelam zu jelam e peni. Kata Yesus apa paradise un peni yang ini. Dai nama kata pindah pulih. Kau ang kaduan kata ding jong ke jing em ha kata ke paradise. Don ke? Ding jong ke jing em. Wow, tangin kili. Ani unemo bau Adam ukan taj. Berkat nabi kata. Uni ukampat medor meno-meno. Usimon nongkerni umpat jupai berkat bau haban baai ke ding pala. Bat uni udah kat umpat jumedor bau unio ke paradise. Hendak bawa pediang itu jisu. Wang kan mau lem kan bawa. Hakan ni kebab kenjado katnu ke jing jar pisha. Katnu ke jing ke bab pisha. Om lai. Sengap jar bet. Namar balai. Namar kadon ke kebab kraw ken. Haka hima ke jong balai. Kadon ke kebab kraw haka hima balai. Bat kan mau bawan kan ke jing Teng pim dan kaw hayeng. Wat mong ni ngate wat dum thnum no song bet tanggawe sengap jar pindi yu bet ublay udon ya ka banle ya ka kamba. Amen. Tatang ki kon jong pikila he kiai kenriang pikranem ki jubab kala pimbong kala ma pipat piam sa dia kata sengap jar ongkon le kat bamon tentang rala sai la palat omai le kat bamon. Bat onda kila lekat pamon kisawan hakamon jong pipat. Namar rajing mai pa perlok mdan. Denem dai. Ulok jong piru kran ni pikat pamon ong. Yes. Man bakran ong bai. Ai ngo ya me try. Bai unsrai kan no. Undom bai vi. Apa pirke be jam undom maju jo. Udang bitar pirke. Ong yu pi handsome apa pinda dom. Hadu bawa unklet ya kata. Lelei. Benong. Jasang iu kata apa leit pa. Keren kat ni no parki. Jasang iu mesia mielait. Miela banir ki. Namar balai. Kan mau bet. Utrai hikai yang iban reki. Amen. Ada ngis coba nak ngi long hi tarai. Kabor jong kai. Sengap jar. Sengap iu. Do not fight. What di miela mapi. Wanu miale mapi, susah car baik kesentur. Ampai try, ngatep me niale, me men niale. Karena gue kebreu, kani kebreu kepang. Berapa pang? Ayo ke report ke besni bah.
Para bakayo report bas niyo. Bon gila keli yo. Ya ka. Kum no biyo ka nagajingpang. Kam dan jubab kasabay. Yo mau pila le kum ta ne kum ta kas ngabay kam jubab shi kan tenro. Berkata ka report ke babatay le ka jingim jongkar ka long tang kindat sngi. Kas ngabay. Berkata ka bo jong ka jing sngap baru aki perkat kane ka beri tarai kelas osi tan. Hari ka sengap. Berkane ka bor jong ka jing sengap padam. Hapa mensem ka ong baik. Tang kane ka way. Try ladang apla yok kamlong kin sa kinum ngait ya me. Ngam tip ngan yap dengan em try. Hari ngat hapa mensem ka keren baik kane. Kada thok kata ka kot kong. Ngat tip pat kane ka way. Lada memon kane ka jing panggan ken riak. Lada memon bangan don no bat me ngatip bangan sawan no bat me bat ngakemen ya kata hari kamong e suntur but nado bakayo kata report ka sangap jar baik hadu lai benai hari kat ka bakata lai benai pakadang ya jam kat kum baka report baong bakani kadang long kumta kadang long kumta kani kamat jong kapat kadang ikla kadang ipu man kadang ibiang kabambit kum gejubam hari kam jukran syo hadu na yengki kulmar Bagbelay kani kam keren kas ngap baik. Hadin lai benai kasdang barsung tu ita ka bormet ke jongka. Kalik biang cu doktor. Bat kaba kalik cu doktor kau ngaku aban cek biang sesisian. Namar ka batai pat ikata kacing per cu ber. Doktor cek ari layok kia. Kau nan ta kacing pang kum no kum ta. Doktor lu ngak wara biang tu report berem atas biang. Nan ke doktor keli ong tu dawai PD bet. Kas ngap jar. Kuli biang doktor, PD be yam doktor, nama doktor lada kani ko ong hooi, do doktor lalong, pi dawai jonga ide, asam car, hari kak, hadu ba doktor, ya to, PD be, kau ong, ngaklem di, kadang be kumju, tekum no biok ya, kau ong be, ngasap jar ha utrai, berhaba kau ong, ya kata doktor dalongo, bat yok ya, berkong, bertok doktor, kum no bisu ngap jar be hotan mau doktor Kristan kong. Fiklam pulis kitab Job. Begitu ki laingot ki perlok cong Job, baru Job ki ngap jar nyausngi. Baru belai ucin ki barok hagita ki nyausngi. Haga jing em ke cong Job. Kaka batai ya kata. Kong ha kitab Job fin pulis kitab Job fin kendo laingot ki perlok cong Job. Haba ki wan kendo yu Job. Kem nang mangkrani ki ngap jar ki pe yu Job. Baru Job baru ngap jar kam krani ya ki. Uklam ong ngalak kemen mepilawan. Hadin jong kata video ipat mau belai ucin sia kamet ke jong Job. Aku aban ong ipi. Karan ka bor, bakani ka beriu ka thok sepang jong kata ngapule. Kadai sisa. Lada pitip ya ka ban sangap jar. Ublai utip belek kamba. Amen. Namar teng ki kum ang la ka jong ka suntur. Yang ngi ang ka jing artatien. Ku Jisu sangap jar. Hado ni udah kat ukala ka bamot. Hado bahu nehu ang. Kemau lembat uyo ya ke paradise. Namar bu Jisu sangap jar. Super khal ada Jisu yan yano anto. Kalam yo jing penem. Super khal ada Jisu jubab no yo pilat. Uni unong kam snio. Unum yo paradise. Namar ada Jisu ya sait no hakamat jong pilat. Kinum syam la saat na panayo Jisu. Namar layo jing pelat. Haray namar ka jing sangap jar. Unong kam snio. Uyo paradise. Na marbo Jesus ngabjar ngabat mapi nginyo eka paradise. Amen.